Awang nongpong lamdamda pung kunmari gi manungda akan mamongda nong suraba yai haina World Meteorological Department a warning tori. Ngasi lebak sin betungna Bharatiya Janata Party BJP gi kuntrataril suba mapok kumlun thoram pangthoknari. Meng tabriba sing taram nok sabuloi na pauksan no pizri. Bharat ke awang nong pok lamdam amadi Bangladesh ta pung kun gamari gi manungda nonglai nung si jauna akan mam nong surba yai haina World Meteorological Department Meteorological Watchdog na warning tori. Awang nong pok lamdam gi Mizoram, Manipur, Nagaland amadi Tripura da akan man nong surba yai hari. Di Northeast Today da report toropagi matungina World Meteorological Department gi chief meteorologist na fangdropagi matungina satellite uba picture da Indian Ocean dagi nong puba kan ba nonglai nungsit Bangladesh jauna awang nong pok lamdam da khumjilak kaduri hari akan ba nonglai nungsit si pung da mile samaga hompugi mayada sitlaba yai nonglai nungsit sina ka hena chawda ba kar upambi amadi ningthina semjin da ba yung kai kaya humdok pa phabu ngamgani miyamna mangjong na section thorang lokhan ba news agency sina piba reporters de palle ngasi lebak sin batungna Bharatiya Janata Party BJP ki kuntratre suba mapok kumlun thoram pangthoknari Manipur da su BJP Manipur Pradesh na sinduna netapak chuthekta leba BJP Manipur Pradesh ki office ta thoram si pangthokhi nakalam ronda BJP ya school mandal da su sinduna ngasi Brahmapur aribam lekai da leba aribam mandap da kuntratre suba BJP ki mapok numit thoram pangthokhi thormadu da Modern College Imphal ki hana principal oramba adhikari Mayum Haridas Sharma IMC की वार्ड नंबर 13 की हौजे कोऑपरेटर वाई रतिकांता विजन डॉक्यूमेंट के चेयरमैन आर.के. रंजन बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी लाइम बसंत शर्मा सरुयादुना हौदोखी ngasi ki thormadu saruyakiba R.K. रंजन फोंदोखिबदा सेंटर द बीजेपी न लुसिंगबा एनडीए गवर्नमेंट सिना मणिपुर यावना अवांग नोंपोक लमदम सिंगदा सागुत थोरांगी दमक अखनबा मियंग थंबा होरकले हाइखे नाहरोल के लई हाइबसे भारतीय जनता पार्टी न खंगबदगी नेशन की जाति की थाकता स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मधु अहानबा मागी बजेट सिदा 100 crores हापग पी अदुबु लाइबक थिबदे मणिपुर दि हुजिक कांग्रेस न ससन तौबा अदुगुंबा लैबाक अमा ओइबनिना अखोगी एनडीए गवर्नमेंट न पिरकबा अदुगुंबा चही अमगी मनु नुमित चामनी की मनुंग द तौगदबा अदुगुंबा थबक अदो फेल ओइदनबो होनबदगी तोंगानबा मफम चादा मफम द सिलेक्शन तौबगी ngasi फावबदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अदो हुजिक फावबदा फाउंडेशन तौबु ngamde इपाइपो हक्तक्तगी सनलबा सैथाबगी थोरम उत्तर संगल सना कोनुंगना थासी नेपाल गे पुंग तरादा नुगोय लिटल मखोंग मखा लेकै देलेबा वाहंगमम चौबो मैतेना मियाम मांगदा लेपाक निंगथौ मसुंग फमनाइबो सिंग यौना पांगथोलगन हारि वाहंगमम चौबो हकोंगी सैथाबगी थौ पुखिबा नरेंगबम समरजित मैते तेरा लोकल फमलेक्ट लेबना टेक्ट काइदना पुबा ngamjero haina nanthbiduna kumsigi सैथाबगी थोरम सिनगनी हाइना उत्तर संगल गे सेक्रेटरी कस्टम इबुंग हलगी सेरोल द हारि हौजि पाउगमरतना तम ब्रेम तंगलमनिसे Delta tutorials for CBSE. Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Admission open. Foundation course class 9, 10 and 12 science starting from 1st April. Vacation course for Nabodaya and others for class 11 science from 4th April to 16. Time 10 am to 7 pm. For details please visit Delta Tutorials Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Mountai's Coaching Center, Chingmerong for class 7 to 10 BOSEM. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features: 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure Rs 8,000. Please contact 96123638858. Combined tutorials for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4th April 2016 to
2-month Sainik, Navodaya and Outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. Then service separate hostel available for both boys and girls. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagolban Moirang Merkmachin Bus Parking Imphal. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre Lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anabasing nasu sizinaba yaraba Lifsaf capsule shu phangbigani Lifsaf syrup amadi Lifsaf capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai Classic Hospitality Training Institute na offer Tauzari 3 special job-oriented courses, 6 months course in front office operations, food and beverage service, housekeeping operations, level 1 diploma in hospitality operation, 2 diploma in food preparation and culinary art. Free counseling session from Monday to Saturday, 10 a.m. to 5 p.m. Hena kupamarol gidama contact W Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, Imphal West. Irudio Coaching Institute ki class 9 amasung 10 ki CBSE SA1 amasung class 12 Science CBSE ki coaching classes lagliba April ki tang 13 dagi hojagadore. Yaubiyu Irudio ki exciting and innovative classes admission ki damakta lengsin birau Irudio Coaching Institute ke sampat thochom lekai kangabam lerak machin behind Bego Hotel. Admission open Bhakti Coaching Institute Bosem Amadi CBSE ki class 9 Amadi 10 ki foundation course ni English Math Science Social Science hariba subject sing sida experience lairba oja sing asem naba tongram gulam chat laisram nando social sarmana singba oja sing na takpi tambi gadori laglibe April ki tarik 13 dagi session haujaragani matam ayuk pung 5 dagi 3 makhai phawba afaba mahiroi puthokbada ikoi bisu sargu hanbiu Bhakti Coaching Institute lengtha awangway school hurai thangjam lekai Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Unique Education admission open 3 months SA1 foundation course for CBSE class 9 and 10 5 months foundation course for CBSE class 11 and 12 science vacation course for Navodaya Sainik and outsiders CBSE school students 3 months advanced course for CBSE class 11 science girls hostel at the same block Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu Amukan nataram nuksari Manipur Unit of Mahila Patanjali Yoga Samiti Bharat Swaviman Trust Patanjali Yoga Samiti Kisan Panchayat and Yuva Bharat ka punna khusam nada National Women's Day Observation and Bharat Nava Bharat Mahotsav lising ni tarataru ngasi kumalampa kangsang na pangthokre tarmaduda ex districts and session judge government of Manipur KS Gomti Devi Raja Pravari Mahila Yoga Samiti Manipur and Nilima Devi boxer S Surjabala Devi nisingma mihui kyana suruga ke Tarongamari lenena yoga samiti gi tes janikina hakibada taromasi tangnipal da pangthok kadabani adubu Manipur gi sahi oba serau leibina ngasi ngangkhatna pangthokpani haiki Nugizina lori ba thodang mayang sise masigi maramda kitang thadak jaba nungai jaba phungtok jaba aduga mayang sinsina matungda su thona khabi amam koina na ba sigi pandamda koina hairiba panji pangthok jabani Singzamai parking dagi kawa taba thongam lakai lambi se hokbesei mangarung ni mamang dagi kanagumba amatana yengsin bidana lakpadagi Singzamai apun nupilup ki member sing lambi thingzen bi khongjang ngasi su sangsli hari mari leinaba singna thuba matamda miyang sangbiu hari
Awang nopol lamdamda pung kunmari gi manungda akan mamong da nong surabaya haina World Meteorological Department of warning tori. Ngasi lebak sin batungna Bharatiya Janata Party BJP gi kuntra taril suba mapok kunun thorom pangthok nari. Hausi kidi Istv na pizok pau matang slojre meng tabru basumbo amukana khurumjare.